Among, inong, pochuti aku ilala noaing. Masih borat. Dia kahangalakku, seu pikiri, borat nai HP inar hakku. Awa namon inong, among. Buat kamu nya na di bagasatang yang muna. Asa tutung nyan merdalan mangalak au tujulan narion. Di bagasatang yang muna jala di rongani hamuau. Asa lancar-lancarnya dia ke perdalan aku. Kasir kak nito di penyan among inong unang biarong si sesongonon. Sa lancar-lancar manyan tujulan narion. Asa boy tutu hubuan goar muna. Di bagasang ngulunami kaya nakommu. Buat kamu mau di bagasatang yang muna da among inong. Jadi songoni majo diharorokku among inong sedarion. Buat kamu nya di bagasatang yang muna da among inong da makurasi masalam. Tuhami kaya nakommu. Among inong roau tu dia munon ceborat pikir aku naing naar naing hangalakku wujudi ngulumune naruh hakku mak neng lului karejo pe susah au inong among arong nyan sakapu neng mengelui boru di rejai alai saya dong halangan saya dong cobaan naro nawahan namong pochuti aku ilala noaing masih borat dia kahangalakku seu pikiri borat nai HP inar hakku. Awa namon inong, among. Buat kamu nya na di bagasatang yang muna. Asa tutung nyan merdalan mangalak au tujulan narion.
ibaga satang yang muna jala dirongani hamuau. Asa lancar-lancarnya dia ke perdalan aku. Kasir nito di penyan among inung unang biarong si sesongonon. Sa lancar-lancar man yan tujulan narion. Asa boy itu hubuan guar muna. Di bagasang ngulunami kaya nakkommu. Kamu mau dibagas satang yang muna da among inung. Jadi songoni majo diharorokku among inong sedarion bok kamu jadi bagas satang yang muna da among inong da makurasi masalam tuhamyak kaya nakkommu. Nama naing nasib po nati. Harus naing solusi nati. Kok kucupai nama guru labu kuwering. Kon mengide solusi jauh si guru labu cok. Ini mau bereng jalan satu jauh oke lah. Baga kau serius dangin kamu na asing harus si Tugar besok pun si Tugar hatu ju Tugar hatu ma hatu ju Tugar aku mau bang Kiro naik kok. udah kita debi besangkatan nak Si uli doh. oh lo Wah, di jero suara Tugar bah kalau bireng marsakiku Tugar Ora nak pikir ya. itu rame pikiri go sonari alani gua bonwai mau likere juga suka ya. apalah maro itu Tugar pabulu juga Oh, mana ini ka cari ulun naing. Soro di gate nganggur. Solak kui borak mah. unang dok soni Tugar aku Ale nga buhano yung kabarisi silik jeni. Di ngotoro be. oh silik je sangka tatay do pasian naray membutuhkan karejo adong iriban lowong di jolo-jolo ni jauh naira do Ngasih arway. enggak hulak kita na Tugar hulak kita na dua Mada. Ji, ngasih ano ang ji mangululi perkarejo no ang. do ali aw nga karejo salon no yang di san uli salon guar na di san hulak ko na mabrat Tugar Tadaro wala si lapong daro ibon. unang dok soni Tugar Ji, di dia no ang suhu to ba ali natur sana supang kami di sipang kuda tinggi Oh, iya ti. Babolo mo ya salawi ta to sirap pak manukut to si jeni Holo pasti do no ang arong karejo. ba pasti ne parpurnay dapeting tasukun ira to Holo tahe pa. Si pusing no ang atong anong may tokin na jura sa jolo tuja buja jo. lo Tugar Anong robe to so Tugar pa imana. lo uno si marsa beho Oke. bertanya ko Tugar oke Tugar oke Bah, sudah pe guru. Bah, sedih po. Sedih. Nang menor sigar, perko deh. Uco sigar itu jo. Lah betul mah kopi. Baca kopi jo. Sedih so nang sawo-sawo merdel. Mada guru Songon atay rencana tey kurang dinggen. Wah, orang nare. Adang berhasil. Menas berhasil semua diceritakan. Ba dangulo calo si mutokon
mangalang na neben ni gurui. Isi ke bitu di ujung nah. Barang olo bala soni ma isabur rodisi di bezai. Na diarai. Bagagal memu marah. Gagal dang yalang be. Makana pusing hana mo guru. Tiba menurut tora bah, sama dia orang benot tamu sih. Kan sian na perjul pengorok kutu guru. Borat dong gue calo semua tokon. Borat. Orang rokok tuh, bawa macam tu. Sama dia perjalanan menarik. Patorang mulut tong. Sama dia dudung di bekoi kan, so dia menarik. Jadi sono guru, memang dang na pola dia rohani si matokot tuh. Allah. Na paling benci memang si matokot tuh. Benci dang na pola ale, dang pola lomo rohana mengira au. Alana na suka rezui dah guru. Idi, makanya istilahnya nang ala pokku boruna, ape posisiku suka rejo, ape boruna karejo kadang tikos be. Ai do. Ayang gue itu tong alasan ada bah. Di sebenarnya dang hangalan tidak. Dang rintangan nih. Ay wajar di depan itu suku majo naing. Besisi mana itu naing. Merestui hubungannya anak kon na tu na penganggur. Atau na murah doi. Na murah. Jadi semua dia mai guru. Kan orang manggil karejo do, ilo karejo. Kalau maksud tukar guru kan ba guru majo ba era solusi sana si guru naing. Alara dia ka waban naing susah mau beli kerejo. Boy may yang gua palay do. Ali besira na marok ka pati. Tu kalungok ko. Pas di PSS guru ati. Nian datung na bola kalung dia on alay. Ba bolo mulu halak Kalimantan madokonon. Berkasih don. Beto akik no. Oh iya te. Tunggu ti may. Arong do rencana menimu di karejo kan? Halo. Buang majon, pakai majon. Sebelum lawan nong, pakai majon. Ale orang pula dari ida. Beli bagasa sama bayan nong. Itu majo, morosoni itu. Ada yang gani, kita mangarato majo ho, mangaturia benok ko mangarato. Beli majo karejo, mangna karejo, buat tu nang memilih tiba. Na beting hal. Emang na wape na usaha, ikokor semangat. Sabuha gudang ni solusi dalam keluaran no iko perjuru do mulu sanga patah semangat do perjuru sih jadi kokor perjuru to semangat pantang pulang sebelum berhasil kau ni do te bei do me dulu makan juang gue ne boy me ale orang ni runang memilih do tok karejo dang guna memilih dang na memilih guru cuma nala ni waban waing do susah be justru itu paturu tu calo si metu mi mula situ turu holong roham tu buru ne. Situ turu nya guru. Hima paturuhon. Be na dilihat tantangan jalo. Tantangan ne binen ne bese dia mei. Baru na pala. Holong mangul karejo berarti mulo karejo ho. Apa suran Amerika kan? Manggosian hata nanyan di hutan ba mulon karejo au banga jalon na be. Be nga cocok ki. Ayaw pe na kan narahe pengurok ko tu hulu di karejo menikur tu. Iya memang guru. Besi ho majonai ngamulu di kawini ho buru ni halak bejama beno mu bala jona. Jadi tong beda di dang nasu direstui hamu. Beda do kasusna te. Beda di tong. Sebenarnya direstui do hamu. Ali bution pawa naboy di bertanggung jawab ho burunai. So ni tong ba babutio ma tu calo simetu emi. Betul pula wa murah tantangan de binenne. Oke, lanjut. Pala na ba? Torni. Ni jalo matantangan ni calo simetu ni be na guru manyang. Bemulai mang na bersuku mang na dong manang sa di hari pe holau. Itu rima jo fokus sama jo manguli karejo. Begitu dah karejo baru terpikirin nasi. Mati guru bah. Beji kan holong doroan itu ho. Bah holong do nian alai ima. Holong na menghadapi si matu do. Alana soni do kidan. Alana dangi orang tua dango le gawe susah nakonna. Neng na terbaik do di orang tua ni maksudna. Jadi akan apa uso salah menanggapi idok ko mana so direstui. Ido. Abi bangku idok ko do. Lu dah muka jumbe. Ya bola. Ale beli hata. Sebelum lama mangarat to. Biko jara do hotong tu hinabur ni tu. Ima dah ngalau nak karingnya nau guru ba. Tu hinabur ni ala damang do dainang. Ngau purpose benyan rohakku be.
Jadi Nakaningan. Ngau pasah habis dia kaki luaki. alan soni du sipata daging do namate. Anggo todi. Udah tonti manguru. Izini bahkan mangiri macam tona asal dongani mang napen nong lakam selancar-lancar. Anggo adi loko anggo na mengkabulkan tuhatta do. Ale usaha ba ini. Jika lah hujar. Nung. Nggak ada yang bima soni mak. Ini masih tes mi. Oh. Isa sigaret mi so na minar boy. Baguru minum mak. Angga minum masuk kami. Ngajo kerbut arong bisa kerbujang ini api guru nih ya. Buat malang. Rasat sebil talang yon kerbujang yon. Jadi om manong upake te guru. Om majo. Kalau ngom mate. Itu mana ulang. Ala kebetulan memang arong godongan. Anong pajupang nakkaning aro dongan satu bakku. Jadi arong irokon arong dongan nami tong nong hasia rencana ning tusian nong guru. Asa tong nyan buy toru pakai nong guru majupai. Ima. A manager ni manisan. Ading gani. Itu rin man nang dapat to. Apalagi sa mga karong muna na posuyad to kan. Oh, Kalau lo. sekolah. Mewa bineng gurang piluang. Rasi tori teriman yan. Iya serana menerima Nah, iya. titipem man na. Titipem ma. Ali mantap berarti guru. Tilalahon nong kan. Sebelum maju pa nong amiho masutu. Papakke mak nyadang na di yang orang kon rencana tu adon na pasoton. Tang jual ma pasoton. Ada usaha ba? Istilahnya baju-baju di menjaga daging. Olah nih, udah harung pola nasi. Jadi pulau kok guru. Pulau komrot tong tuh udah. Oh berarti olah nama makke mandong au majupai manajeria ti. Oh, lo pula mak. Asal labo atau ngatetenan nong ngasih tribuka rohar pikiran nah. Asal si rohana mereka jual mana meti. Ba cocok do tuh guru nih. Mata baru kateng mulai. Memang seronggo. Itu teh. Wah, itu koro. Subang dari lapung. Pitu gunung hudaki. Kola dalan yo. Memang ada lui. Bah. Tapi ho masuk lama berjolo mamakyon nih. Arme berjulu. Angko nasing dak kuliah nih. Belgetung betul apa? Angko nasing dak kuliah dibake. Kalau kau mana kuliah nih mah? Ayah lana ido asing do ido husan nasing surung do raku. Itu toh. Arong gusurung ngapi awat guru. Kalau kau udah boleh mamakin nasing nih dak kuliah mamakin. Jadi hutan munyo menong nanti ya sono pala bata dewa ti. Iya, iya masuk. Sono mabina natong. Ba i lapatan na rupani dang na di, dang na jimat-jimat daw. Asa buka do rohanai, tertutup rohanai, terbuka rohanai mamereng kacol mana met. Lihat. Alido. Ngorok tuh nama militi karejo. Jalan mulu hasil so unang hagijak kon. Daong tang sonia guru. Kose tetap. Tang sonia guru. Iyo dah. Arong de peson ne. Asole dangi. Nyo. Oh. Oma ringgit sitio suara. Oh. Timang na tu dia oma ngalaka. Tiuk mau. Ringgiton. Ringgit sitio suara don. Oh. Asa makira pon dipacari ya di hoda. Oh, lo guru. Unang palaon. Mek do nilai ni on ale ima. Mamana asa makira don asa tabon jali ko tabba do dang ka habis dah. Oh, lo guru. Mola mangaratura. De uti tiok mona te. Ima. Itu guru. Main numah tes mi. Ayah pening mula na mau. Ba, mulut nama guru. Mula na mau. Nutum di cupai so guru bah. Memang nek kujupainya guru alai. Pas kebetulan memang saya arong do rokapi tor di supar di batu guru. Ayo dong, dua hari aku turun. Ai do te. Nggak 2 hari aku turun. Salah aja tuh lah, aku ini narakon kan ini. Apa sih? Ya dong ini macam aku mau berjulu mula dari. Oh, to emang guru, to emang guru to. Aku juga berjulu lah. Oh, lo guru. Mulai ada berjulu guru dah. Lancar-lancar malah kam dah. Oh, lo guru. Ngorok ingot to nakki. Mulu hasil usugot tang jadi gijang roha. Oh, lo guru. Iko sesek doi ba. Iko botot taro. Na pinabor hak ni sana hacik doi tara. Oh, lo guru. Selancar mau berjalan namura. Oke, guru. Berjulu maju mula kata. Mulai ada guru dah. Oke. Naik guru. Oke, kita mau dah. Oh, lo guru. Daudi. Ayo tugas. Lameda. Lameda.
Masih abu? Bukarin na. Oras. Siapa? Pustugar. Si Yuli. Emang. Sono tariau. Dulu. Itu namanya arong apa ramuhok. Koma nih, biar masuk ke Ansio. biar mau bekas. Sunar pula. War larmi. Itu mainan. Norodo. Ido. Itu sana nih ore. Pertanian. Betul dulu. Ji dong di yang keri. Nggak buka usaha uli salon. Tak nanya apa sih? Oh, no. Ji. Nah, itong doon na wigi-wigi. Ngasihin na lai. Jadi bisa itu kan. Ido apalah diharap ku sedari uli. Begi-begi nari araw din na mangululi colo malay. Jadi makan apa lo berkas sosonari melubuin yan sa bujo kerejo di kantor nila Yoncho. Wari lah. Mulai boy mo sila. Anak abis kebetulan perusahaan naik lagi mau kerja semua. Bamulahan nong. Buah apa nong usaha pelai, pos orang lain. Buah apa nong kerja lain. Jadi boy dole kan. Boy lain yang malai. Anggora mo. Jadi so di mana berkas syarat-syarat na tu sih. Biasanya orang ijazah loh. Tadi biasa ijazah baru kasih kali dapat perlu sudah. Jadi orang ijazah ini boleh sekarang. Lo pe tadi nomor telepon dah, seturungan dong kan? Oh iya betul dua, pak. dua. Ada mau terlibat. Sa gue nonton komunikasi dah kan. Iya. Kalau gawe kan nong mulai terang kerja gawe maksud dia. Bang nong. 08 10 tolu 10 tolu 5 tolu. Nah, ini nomor gue. Si pamanera. Sa penghidupan niyan. Sa gue cuma masuk ke Rizule pak. Terang malai anggon usaha pilih. Penghidupan. Selimut orang menghadir dulu lah ya memang. Tapi mana doang. Ang pala kini Kebetulan dari apa dari mana sih dari rumah dong. Gue mana masuk kan beli lah orang lain nih. Robi naik. Beli kurle. Toy malay ba barbabay no malay. Ba nang pesoni haro na may. Ba asi masurham sa gue kari sunya na di Usaha pilih usaha. Ji, ben masuk ke biho. Arang ko labi ay ngamle kamu tari bi. Ji mulu na we. I ba molo sonde dong kari joy ba telepon lay makan. Oh, lalu masuk tinggal lagi. Ngalo patok tinggal di sonon. Uno sat nung jauh ba sonde no kamu na rencana muna ba to kawarilan to no ati. Oh. Jadi songli masuk rasa. Ji mulu. Bulan masuk abis yo. Mentak betul wah, terus sukses so. Tema lera. Tur kawari lera. Oh. Ini tahu eh. Oh, no lai. Butuh tu mapito na te. Ada yang mau kan, Bang? Pero